ngiyabezwa nje abantu bayakhuluma hey Khetha Mahlala hey Kokstad Bhongweni Khosimampuru Pitora Simex bangani bami ungamfiseli umuntu ophilayo mfethu angene kulela jele okuthiwa iBhongweni eKokstad lapha mfethu kahlathi ijele lokukhondema umuntu leli lapha mfethu uthi ungena mfethu esangweni kunebhubesi mfethu elikhafula igazi ngomlomo nangamakhala mfethu nangezindlebe mfethu uyabona wona masuphuma lapha mfethu kunemvu mfethu ebheke phansi uyatshelwa ke lapha ukuthi mfethu la kusebhongo iyabhonga indoda mnganami uyabona ungena uyibhubesi bathi ungena nje uphuma nje uyabona lapha mfethu uVusi Mahlala uzofica mfethu okha lapha the Nigerian guy afice okreja lapha nale awuthi yomlungu afice othilili Mzimela and baneminyaka othilili Mzimela behleli lapha afice George Thomas baneminyaka behleli lapha and vele le section yakuyona uye R10 yilapho ke mfethu okukhulunywa ukuthi ngempela it's the most dangerous prisoners ehlaliswa kuleya section mfethu lapha ngokomthetho kuseshwa kathathu mfethu lapha ngosuku kuseshwe ekseni kuseshwe emini kuseshwe ntambama of course Cwebu lapha abanqeni futhi ukuthi mfethu vele mfethu kufaka isecurity ngo12 ebusuku aba uzoba kuseshwe ekseni kuseshwe emini kuseshwe ntambama kuseshwe ngo12 ebusuku uthi salinde bakuseshwe ngo12 ebusuku babuye ngo3 bese kuphi nje isidingo sokukuthatha uKhetha Mahlala asiwe lapha ngoba ePitora Simex ebe right ePitora Simex isimex mfethu uyabona and eseyakhiwe kabusha ngoba iyake yavalwa lo mjida abantu ananasimathe eqile weqa lapha bamthatha bamuse eKokstad uyabona and ziyafa iboshwa libamnganami uyabona ziyafa lapha ama week awubuyi ulusa intuthwane mnganami uyabona unomphatho security lapha onenhliziyo emngaba bathi siqebu lapha uzofika onqakula lapha ko CMC uyabona mhlawumbe ke manje mfethu iKokstad seyajika ngoba kuthiwa seyaphathwa umlungu uStain yabona kuba kusofika zakhe saphetho mathenjwa ufika kathi kuphetho zimeme futhi kuzimeme benenhliziyo embi kakhulu lo muntu uyabona manje nje mina bafethu angisiboni isidingo sokufaka lo yamjida lapha and ziyahlanya iziboshwa lapha ziyafibo uyabona lapha mfethu wangena mfethu uHIV positive mancane amathuba ukuthi ubuye lapha tshela why ngithi mancane amathuba ukuthi ubuye mfethu eBhongweni ulokhunzi udla amapilisi ama-ARVs isizathu mfethu lapha awuvumelekile ukuhlala netreatment yakho ngaphakathi esiseleni kumele ngasonke isikhathi iphoyisa mfethu likulethele ipilisi lakho njalo ntambama iphoyisa lisukeni khona sectionini and kwavala iH kumele wazi ukuthi ke vela ngeke usalithola laba abantu mfethu bakwazi ukudefaultisa 3 days kulandelana sometimes bakulethela iviki lonke phinde bakudefaultisa usuku olulodwa phinde ya mngana ziyafa iziboshwa yabona ubona isiboshwa kuthiwa kune dust engena lapha eCourtyard uyabona kune dust ke engena lapha eCourtyard kune vice and kuyabanda environment elejele alikho lihle lakelo ngaphansi komhlaba kuyabanda must ukuthi ube nevayiza ngaphakathi idust yevayiza mngana ingena la emakhaleni yabo shawa iTB uthi salinde lalela ushawa iTB uHIV njalo uthi salinde lokushawe le TB yokuthiwa iNDR ushawe NDR ke bafethu yile TB le akuvumelekile nje umuntu asondele eduze kwakho ngisho iphoyisa masonde ethi yakho lifaka isifoni kancane ukuthi usinda zifile iboshwa siyazazi ngisho anenesimate hayi ukuthi kena bakho abagulanga mnganami uyabona abagulanga khona amadoda ayivikela umsebenzi wawo yabo othola oshobethe lapha mfethu we ende usekhona lo yababa ayisuka bhabha yini kodwa ibhlungu le ngempela 2025 bekunyaka wamaqiniso
the year of truth ayiziphumile indaba bafowethu eSouth Africa ayiziphumile sizibonele zonke izolo ke kuthe kungomhla ka30 kwaDisemba hayi savuka nezinye impela ezishisayo ukuthi hayi ngempela i-correctional service lena strong yake yagcina omathe niyamkhumbula ke nokumathe inkosi Malanga yeqa konke ama prison angapha ongababala eGoli okwakuthiwa dumile ko Pretoria ko bani savuka izolo esemathenzi zithi hayi ikati elikhulu madoda ukhathi Mahlala usela eduze eKokstad ukhathi Mahlala ula eKokstad manje kule maximum prison ekhona ekhethekile akudlalwa kuleya prison leyana wake wazama ke futhi umathe ukuthi eqe kuleya prison elapha eKokstad akudlala wazama akeyiqanga wazama akeyiqanga akudlalwe lapha esivuke nazo ke izolo lezi ukuthi ayike ikati elikhulu ikati lamakati ukhethi Mahlala ukhona la manje kwaZulu Natal sesinaye usela la nje eduze asazi ke ukuthi yini le eyenze ukuthi aze asuswe lapha eGotsi Mapolo asazi ngempela ukuthi yini ukuthi ke esikwazi ukuthi ezobuchwepheshe ama intelligence mayidila namacala njengokhethi Mahlala they will never discuss izinto zokuthi bazomove abani nini ku point 1 to point B they will never do such a thing ilokho esikwaziyo kodwa ukhethi Mahlala nje basikhuluma nje ususiwe ke lapha bekhona ula eKokstad njengamanje sazi ukuthi ijelekelele ngizima ke abalaziyo bathi yabona ke khona akudinga ukuthi uzoboshwe ngeinsimbi amabhuzu icathulo lezi ezifakwe enyaweni zakhona ekagesi fakwa nje zona ukuthi iqi i-movement yakhona i-guaranteed ukuthi you never move anywhere uya la uye la ngokuvunyelwa ugesi lo okulela ibhusu so ke futhi le prison is 6th floor down underground 6th floor ground underground wena ungazulubuke nje mawudlula nje kulona ngemoto uye eKokstad uhlula nje ukuthi ubone ngathi nje indawo ethe chacha 6th floor underground akuhlalwa lapha maningi mangwabheka nje ubheke online maningi ngempela ama-drug dealer ayegwetshwe iminyaka odile kajela abaningi abagcinwa lapha omunye umbuzo uthi uma ngabe besishintsha ukhathi Mahlala lapha yana elogozaneni eGotsi Mapolo bemletha la eKokstad prison what about uThabo Bester okusho ukuthi ukhathi Mahlala ikati elikhulu ngempela elistrong we cannot compare uThabo Bester kanye no Khathi Mahlala ilokho nje singakusho ukuthi ngeke you can't compare the two even lo noma esenzile izinto wafroda wa-rape wabulala wenza zonke izinto uThabo Bester weqa wenza zonke izinto ongayicabanga kodwa akafiki la so ngeke nami ngiyaphica ngeke zafaniswe nalo inkosi Malanga le inkosi emidamidwa le yabona ke la khona ke bafowethu ngisho ama privilege liyabethola unkosikazi wakhe ngomnkosikazi wakhe lapha kuthiwa befika impela ahlala isikhathi eside ehlezi lapha kuphelile lokho akudlalwa la kuphelile lokho la ngeke kuze kwenzeke ngeke enze lento abenza lapha nakhona ikhona lento esolakalile eyenza ukuthi makasuswe lapha ikhona lento esolakalile okunye futhi engicabanga ukuthi ngase kwenzeke I don't think ukuthi ukattenda kwakhe kwa next year kuzoyiswa le eJohannesburg High Court because phela idleko ku stage seyizoba nkulu ngoba lesi sizwa phela ihanjiswa phansi abahanjiswa ihambe emoyeni I don't think so should ngenzeka mhlawumbe attend la eThekwini
asazi kuthini ukubona kwakho, kodwa ngendlela engibona ngayo mina ukuthi ngenzeka attende khona la eThekwini. Seyofuneka ezaseThekwini siqineke iphephe ngempela kuthule ukuthi du, ngoba khona ikati lamakati lila eThekwini. Hayi nje eThekwini la nje eKokstad eduze kwaZulu Natal, la nje kwaZulu Natal eduzane eKokstad. Yilezo ke sihlale nazo izolo ishaqe sikhanda before nje sithi happy new year, sithi happy 2026, sijabule sishamathini, kodwa benze sure ukuthi akasuswe lapha phezulu. Kusho ukuthi kukhona lokhu obese kunokwa santongwana ebese kuzanywa kwenziwa lapha khona, ngoba ubezenzela lapha ubephile ngathi uphila kwakhe ikade elikhulu, yabo. So ke sizozwa ke ngempela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi siyogcina sitholile ukuthi yini le ibisesolakala. Okunye futhi ukuthi madoda, iyabona abantu laba sijulile lezi insizwa lezi, ijulile bafowethu lemdlwembe le, hayi ijulile lemdlwembe. Saselo omunye ke uMolefe langlo stititanyana nje naye onikezwe ibreak 400,000 ebe ngaphandle ngebail. Kanti nayo ukhathi lena bakwethu kada iphuma kunamacala amaningi akade ededela kona lokhathi mahlala nakhona amacala amaningi, amanye asulwa wamanye waphuma kuona akaziwa kanjani, kuningi nje asazi. Abona ke leli jele leli, hayi bubuza kumathe mangabe saphila, angikholwa umathe usaphila, buze kumatheke lapha ongene khona ke manje khathi mahlala lapha eKokstad. Akusilona ijele lokuganga lapha, kudlalwa lapha, aluyo libuyayo lapha, kudlalwa lapha. So akunokwenzeka nje ukuthi unikezwe iphepha la 5 years ago kuthiwa afunda lona. Uthena usisla uFezi uyanikezwa imagazini ka-2011. Uthe uzwe kanjalo kuthiwa asalubona la imagazini ka-2011 ukuthi yini engakuphathela yona, uchitha isizungu ngemagazini ka-2011. iKokstad ke leyo ijule ngempela idlala. So bona ke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ngempela yini egcina yenzeka ngokhathi mahlala njobe emuvelwe lana, ngoba this is the safest prison ever we have in South Africa, the best safest prison. Angeke kweqa lapha, akekho kayiqa lapha, kweqiwa lapha, akekho ngeke kwazi ukweqa lapha, akhona kampunzi edlemini lapha. This is the best maximum prison that we have ever. So ke ezayizolo ke lezi silale nazo sishubile zibhizi kukhulunywa ngazo, namanje kusakhulunywa ngazo ukuthi ayibonanti ikade selilethwe la kwaZulu Natal kwenzakalani, sikhiphani. Bafowethu sinifiselile ukuthi ezinhle za 2026 iphumelele, nalabo abanobudlelwana nosomabhizinisi bona bengenamabhizinisi nabo phela bafunde bafethu, kube khona bazokwenza bafowethu. Ningafundi ukwenza okubi, nifunde ukwenza okuhle, nifunde nokuthanda nemndeni yenu bafowethu, niphumelele. uNkulunkulu angigcine zikusule inkweletu, amacala asulwe, iwisdom pay kwenu, nibe nosuku oluhle. Thank you. Cha guys, ebantu nje labanyindi solo baya attesta ukuthi eBhongweni Correctional Center it is not a nice place to be, but laphaya it is not a walk in the park. Someone wrote, Wati, I spent 2 years in this hell place eBhongweni. You don't lose your mind all at once, but it slips away piece by piece. Firstly, you don't know if it's day or night, lights are on 24/7. You don't see anyone. After a month, you talk to yourself and can hear yourself answer, then argue with yourself. Then go days without saying a word. Paranoia creeps in next. You start thinking the guards are watching more than they should. You feel like the walls are moving closer. You remember things that never happened, and sometimes you catch yourself smiling. That's when you realize this place isn't built to punish your body, but it's built to bury your mind alive. At the end of the day, crime does not pay, and then nobody is above the law. You are very much welcome to share your views.